warra lubbuun gartee dhaawwaan san nama geessini shacab Soomaaliyeed oo intay kaceen idinka naga baxay nidi oo guryaha idinku eryanay mayna jirin ummanni Soomaaliyeed moo gartee akkuma keessa rakkataadha kan gartee isin bukkaasan taane dhugaadha sirna isin bukkaasee ture xukuumadii markaa jirtay iyo madaxdeedii iyo ciidankeedii oo ka amar qaadanaya kontrabandistayaashii markaa waddanka u talinayay ayaa idin barakicinayay warra mootummaa naannoo sanii gartee warra yeroo san tureefi warra kontrabandiidha warra yeroo saniitiifi sirna yeroo saniitiitu isin bukkaasee je waraana isaaniitiin arrintii noocaas ahayna dad badan bay galaafatay duba dubbiin san nama hedduudha miskiina hedduu keessa miidhamee lubbuu nama meeqaa bahee idinku dhalinyaraad u badan tihiin oo dhibaato badan oo idin soo martay waqti baad haysataan aad kaga soo kabataan isin gartee dhugaadhaa gartee miidhamtanii garuu miidhama keessan isin dardara bakka gartee miidhamtan san deebitanii qabachuullee nama danda'u isin wajji jirra haddii ilaahay naftaydu ku daayo berritoole guryo fiicanna waad gelaysaan nolol fiicanna waad gelaysaan waad shaqaysanaysaan yoo rabbiin keenya jee umrii waliin nuu kanne nama jijjiirama gartee dhufu keessatti mana jaarratee jijjiirama isaa kan fuula duraatillee bahuu danda'u isini laakiin kuwa waxaa jiray inaga mid ahaa oo maanta aan adduunka ku noolayn oo si xun loo dilay oo la laayay oo la gubay oo la gowracay ummata moo gartee warra gartee arra lubbuun hin jirre warra gartee sirnisan warra qalame wanniinis wali aan wasanaanis tokkooti ummata addaanis bahuu hin dandeenye wixii dhibaatadayna dhex dhigay maanta meesha way ka baxeen wanni rakkoosan nu jidduu fide arra rabbiin nu jidduu baasee jira sidaa darteed waxaan idiin sheegayaa inay dhibaatadii dhammaatay oo aad waddankiinnu ay tahay jijiga iyo dhagax buur iyo qabri dahar iyo goday meel walba inaad tegi kartaan ka shaqaysan kartaan ku noolaan kartaan bakkuma gartee naannoo teenya keessatti bakkuma lubbuun teessan isin jaalattetti eega rakkoo tana rabbiin nu jidduu baase dhuftanii isin dardaraa ijoollee xixiqqoo bakka feetan keessatti dalagattanii wal keessa yaanee dalagachuudhaaf bakka feetaniif fedhinnaan keessan isiniif guutame isin mana keessan dhuftanii oggunu bira dhuftaniis akkuma nuti as dhufnetti xilli dhowna waxaan ka shaqayn doonaa inaan gacmaha isu saarno dadkii barakacayaashaha kuwii oromadaha iyo kuwii soomaalida labadaba si mid walba midka kale duruufihii ku soo qaxay ugu sheego oo la isu cafiyo dhiyoo keessatti immoo ummata Soomaaliyeetii fi ummata Oromootiis waliif fiduuf deemna rakkoo gama lamaan jirtu waliif odeessinee akkaataa gartee ummanni kun ni beekanii gartee garaan isaanii waliif fayyee ummanni kun nagaa wajjin jiraatu godhuudhaaf yeroo gabaabdutti walii isin fiduuf jiraanna dadkii dhintay ee la laayay ee maanta qoysaskoodii ka tegayna kuwaana inaan guddi annaga iyo labada xukuumadood labada u samayno sidii loo caawin lahaa ee maaragtay loo ilowsiin lahaa dhibaatadii iyo masiibadii ku dhacday ummata gartee lubbuun isaanii baatesan garuu ummata lamaan waliif finnee warra waarraa dhuman warra gartee akka malee du'esan mootummaan lamaanii fi isin wajji taanee ummata san walitti qabnee waan san irraanfachiisuudhaaf gartee sabrii isaanii isaan sabbarsiisuudhaaf mootummaan lamaanis wal gaafannee jirraa qophii irra jirraa je waayo dadka heshiinaya waa inay noqdaan dadkii dhibaatada ku dhacday namni wal ta'uu gartee nama gartee wal taasifnu kunillee nama rakkoon ibiddirra bu'e sanuma ibiddi gubaa bakkisan gartee laalaa jabduu jira san fayyisu qabnaa je gortee warra namni irraa dhume san heshiisku wuxuu rasmi noqonayaa marka dadkii dhibaatada ku dhacday ay arkaan in maaragtay dadkii kale ay u arkayeen inay dhibaateeyeen ayna ahayn inay xukuumad ahayd iscafiyaan dadkii dhibaatadu ku dhacday geeridu ku timid la xaal mariyo ama maaragtay wax ku samaraan la siiyo markaasuu heshiisku saldhiganayaa waltahin gartee dhugaadhaatan gartee bakka buutu ummata lamaan kana jiddutti ummata waarraa du'an san waan isaan itti sabran akkaataa gartee mootummaan lamaan gargaarsaas kenniteefi waa bakka buufteefi waa ija qabdee ummata kana gartee cinaa dhaabbadhee samirsiifnu gaafasii gartee waltahin dhugaadhaa taati ummata waarraa dhuman gama lamaanuu sabrii godhuuf teenyaa isaan sabbarsiisuudhaaf qophii irra jirra shacabka oromada annagu maanta ma baranayno oo shacabaan la soo kornay wax ku dhex baranay aan naqaano weeyaan ummanni oromoodhaa ummata waliin jiraan ummata gartee nuti ummata keenya warra arra gartee wanni isaanii barruu miti gartee jireenya isaaniitii fi haala isaaniitii fi amala isaanii warra arra barruu miti waa shacab naxariis badan oo dulqaad badan oo lagu dhex noolaan karo oo dadka ku dhex nool ka dhaladka ay ka dhashay iyaga ka kale isku si u arka weeye waan naqaanaa taariikhdooda ummanni oromoodhaa ummata gaddaa qabu ummata keessa jiraachuu danda'anii ummata gartee obboleeyyan keenya ka taariikhaanis beeynu kan namni biraatillee keessa jiraachuu danda'u kana gartee wanni nin itti dheeraadhee himuuf hin jirtu waa waliin beeynu waxaan rajaynaynaa waxyaalihii xumaatida ahaa ee hadda dhacay in laga soo bogsan doono labada shacab ee walaalahan hadda kadib sidii ay ahaan jireen iyo si ka sii fiican ay noqon doonaan obboleeyyan keenya gama lamaanuu duba arra waan dabrasan irraanfannee ta fuulduraatti fufnee ta gartee amma booda
أكدر ولين ترى سن الرمو أكجنا تفوفنورا تن فولا دراتي الربرة دونو تهاسن قرت ربي خيني قافنا waan ka xanuunsanay barakiciinii iyo dhibaatadii ku dhacday markii hawshii socotay waan waxaan ahayn dadkii ka hadlayay ee dhaleecaynayay ee lahaa waa khalad ormo walaaladana weeye ila laayo maaha ila dhibaateeyo maaha dadkii lahaa baan kow ka ahayn aad iyo aad baan uga xanuunsanay haddana waa idinka raali gelinaynaa wixii xanuun ahaa ee magac anaga lagu geystay idinka laydin geystay gaafa yaroo gartee dubbiinsa isin mudatte inni akka aktiivistiitti warra gartee biyya biraa taa'ee biyya biraatii mirga keessanii isinii falmuu ture waa waliin beeynuuf nullee ni beeyna isinillee ni beeytan annama akkasiiti garuu maqaa keenyaa waa wanni san taateef dhiifamaan isin gaafadha ammallee dhiifama isin gaafachuufiin dhufee waan badii gama keenyaan dalagamte kabajaaniin isin gaafadhaa dhiifama lapheeti yarraayiyye aad iyo aadna waan ugu faraxnay shakhsiyaddiinna iyo dadnimadiinna waan aragnay shalay toole markii dadkii lasoo barakiciyey iyadoon cidna soo qasbin ay maaragtay qalbigooda inuu xaaran yahiin oo martigeliyadii fiicnaydan tuseen noo yimaadeen aad iyo aad baan ugu faraxnay waana ku mahadsantihiin hedduu galatoomaa kaleessa duba warri gartee cirraa buqqee dhufe odoo nam tokko garteen dirqin gartee qalbii isaaniitirraa onneerraa dhufanii karaan rabbahanii yogguu isaan nu simatan gartee waan hedduu nu gammachiise nutis onnee teenya waan nu tuqee hedduu isin galatoonfannaa sidaas ayaan maaragtay ku soo gebagabaynaynaa waxaan jecelnahay inaan guddi idinka idinka tirsan jijiga ku casuunno aan idin martigelinno wixii dhacay ka xaalmarino idinkuna sidoo kale aad maaragtay kuwii ka soo qaxay Oromiya aad u yeeshaan oo labada shacab ay noqdaan laba shacab oo isdhex mara wada dhaqaalahooda maaragtay ka wada ganacsada projectyo wada samaysta ganacsatadooda dhalinyaradooda la isku xidho taana looga faa'iideysto maaragtay in noloshooda wax laga bedelo duba gartee warra gartee manguddoo gama lamaanirraa goone manguddoo gartee gama isin warra achii buqqeerraa manguddoo gama lamaaniitu jijjigatti waliif finnee ummata kana gartee karaa naggadaatiin karaa gartee hojii jireenyaatiin projektii adda addaatirratti naggada adda addaa walii hidhattee ijoolleen tun akka waliin